Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jednu poluautomatsku sačmaricu. Fabarm model L4S u kalibru 12.76. Kakav lep balans tačno na početku glave, na početku sanduka. Elem, Fabarm je fabrika oružja iz Italije, osnovana 1900. godine od strane čuvene dinastije iz Breše, Galesi porodice. Fabarm u stvari je anagram fabrika Brešana di Armi, odnosno u prevodu fabrika oružja iz Breše. Naravno, centar oružarske industrije Italije, ceo taj region. Proizvodnja oružja pre Drugog svjetskog rata se svodila na sačmarice i pištolje, dok danas Fabarm proizvodi oružje, sačmarice u svim konfiguracijama, poluautomate, položare, bokerice, kombinovane puške, dvokuglare i karabine. Danas vam predstavljamo jednu poluautomatsku sačmaricu model L4S u kalibru 12.76. Ovo je sačmarica sa, naravno, Fabarmovim patentiranim 3-bor HP cevima i HP čokovima, ali pojašnjenje nešto malo kasnije na stolu za sve one koji nisu gledali prethodnu epizodu, u jednu od epizoda kada smo vam predstavljali već jednu od Fabarm poluautomata. Fabarm L4S kao i ostalo oružje iz ove italijanske fabrike možete kupiti kod distributera Fabarm oružja, a to je prodavnica Green Sport. Green Sport prodavnice se nalaze na teritoriji čitave Srbije. Ja dok vam sve ovo pričam već vidite u najveće njihove lokacije po Srbiji sa adresama, brojima telefona, kao i naravno adresu jedinstvene web prezentacije Green Sporta. Naravno, ovo će biti ova puška izložena na skorašnjem sajmu u Novom Sadu, ali o tom potom. Elem, da vidimo mi kakav je L4S, 100% italijanska sačmarica, 100% italijanski poluautomat i da vidimo kakav je on, da li vredi vašeg novca. I evo sada vidimo preciznost jediničnim projektilima iz ove Fabarm L4S. Uz njih dobijete 3 čoka, kako oni kažu, cilindar, medium i extreme. Ovo je u stvari 4 crtice, nisu 5, znači nije cilindar nego 1/4 čoka. 3 crtice pola čok, 1 crtica pun čok, međutim extreme čok. U teoriji bi moglo, ali opet pošto je to extreme čok, on ima veće suženje nego klasičan pun čok, ne bih ja iz toga pucao jedinačne projektile, već samo iz ovog sa 4 crtice i ovog sa 3. Ovdje je naš refirno 4, nismo ga još uvijek menjali. Imamo ovdje Baskeri Pelagri Black Shock 1270, dobro poznat svima vam metak, također iz Green Sporta. Baskeri je, to je Green Sport je zastupnik za Baskeri. I ovako kako dolazi,
sačmarica hvata 2+1. Ja nisam skidao, možda ima, možda i nema. Kasnije ću da pogledam i pokazat ću na stolu ako ima granični kako se skida, ako nema to je to onda, znači 2+1, tako da onda idemo prvo 3 komada, jedan u cevi, kočnica, pa ćemo posle dodamo još 2. On ima klasično, znači samo mehanički nišan prednji, samo mušicu, imate normalno ovde za montažu redota ukoliko želite, a zašto i da ne, naravno. Vidimo gde će biti na meti sa ovim baskerijem. I još 2. Mislim da su, kako vidim, pocepano dole, blago dole i blago levo pored crnog kruga, ali to ćemo sada odemo da vidimo. Evo ovde na meti Baskeri Pelagri kako nosi iz ove Faber L4S. 1, 2, 3, 4, 5. Ovde su 3 bukvalno u jednu rupu. Ovo mislim da je bio drugi i ovo je bio poslednji. A neka klasika, otprilike 5 prsta šaka za sačmaricu. Ta grupa pogodaka, to je sve krug 8. Evo i ovako. Sve je to krug 8 i tekako odlično za odstrel crne divljači. Međutim, Baskeri Pelagri nosi ovako, ne probajte mnoge patrone ukoliko imate ovu sačmaricu ili planete kupite, da vidite koje najbolje nosi ili ako stavljate redot, vrlo lako. To upucate prosto jednostavno. Ok, ajmo dalje. Kada kupite Faber L4S, dobijete ga u ovako kartonskom pakovanju. Iako je ovo, mogu slobodno da kažem, najjeftiniji Faberman poluautomat trenutno na tržištu, čak i kad je nešto jeftino Italijani, Picani se potrude da je pakovanje, jako je kartonsko i obično da bude to mnogo lepo uređeno. Ajde sad, grafički dizajn je odličan, ali unutra vidite nije obično da je crni karton, gde ovde dobijate u ovo samu cev. Ovo je ovde bilo, ne znam čemu služi, jer je prazna kutija, ova ovde. Zatim ovde se nalazi samo oružje unutar same, evo ovako da vidite, tu se nalazi samo oružje, cev je naravno u posebnom ovom kartonu ovde, koji sve to se tako lepo uklapa i ovde imamo naravno sertifikat, imamo garanciju, uputstvo za upotrebu i imamo na samom kundaku, vidjet ćete kasnije, možete da podešavate +5 ili -5 nagib ovih, uz pomoć ovih plastičnih pločica. I dobijate, evo čak Italijani, pogledajte ovu kuticu sa Fabermovim logom i tu su preljice, na ovaj takozvani QD mount lako se montiraju. Čak i za ovako preljice nije u kesici, nego ovako u ovoj plastičnoj kutiji sa Fabermovim logom, zaista Italijani, šta da vam kažem. I ovde imamo čokove, to nam samo treba, ovo ćemo da spustimo sa strane, čokove ćemo da ostavimo da vam pokažem kakvi su. I sam Faber LS4 izgleda ovako. Ovo što možete vidjeti ovdje piše LS4 sve. Elem, njegova ukupna dužina je 1250 mm. Sama dužina cevi je, ajde slobodno da kažem, standardnih 710 mm, dok je težina zaista malih 3,2 kg. Veoma lagana poluautomatska sačmarica sa odličnim balansom, malo pre na početku ste vidjeli, evo ovde na sredini otprilike gde se spaja potkundak sa sandukom, tu je balans perfektno izbalansiran. Ležanje u ramenu, pravimo da li je oružje prazno, ležanje u ramenu, tu je odmah mušica fiberoptička direktno tamo gde treba. Naravno, odlike kao i kod svakog poluautomata nema tu neke mnogo velike filozofije,
od nišanskih sprava, naravno da imate samo napred mušicu, odnosno nišan fiberoptičku mušicu, nazad nemate mehaničke nišane normalno. Međutim, veoma lepo kada poklapate, mnogo lepo se vidi ovaj deo ovde koji je izrezbaren protiv odbljeska, tačno tu gdje treba da stavite tu mušicu, tako da nema promašaja. Ovdje imate i naravno ovu, nije ovo šina, nego ovi urezi za montažu redota recimo, ali ja uvijek preporučujem da se nabavi Picatinny šina koja ide preko ovoga, ovdje se stegne Picatinny šina pa na Picatinny šini redot, meni je to mnogo pouzdanije. Kundak i potkundak su, kao što možete vidjeti, od oraha, veoma lepo obrađen i imamo ovdje teksturu i to dve vrste teksture na pištokskom ruku. Hvala tu dizajnerski Italijani, šta da vam kažem, jednostavno, ovdje imamo ovu klasičnu teksturu i ovdje imamo ovu kao bukvalno neka zemlja ili tako nešto. I ovdje kao što vidite ukrštaju se dve linije koje idu dužinom iz sanduka, perfektno uklopljene i ovdje piše L4S i ovaj naranđasti detalj, naranđasta linija. Također i na samom potkundaku odavde ide linija od samog sanduka i ona se nastavlja u drvetu i ovako se ukršta gore. Ovdje imamo krupnije čekiranje, ovdje imamo sitnije čekiranje. Tako da mnogo lepo to i u ruci leži, da nema klizanja, nema ničega, jako je drveni kundak u pitanju. Naravno, ručica za repetiranje ovdje na svom mestu gdje i treba da bude. I ono što je odlika Faberma, dugme za spuštanje zatvarača nije sa desne strane, već sa leve strane puške. Ok, to i za desnoruke strelce, ali meni levorukom pogotovo, jer meni je to tu odmah na kažiprst ili srednji prst i pucanje. Naravno, ništa ne smeta ni desnorukom strelcu, ovdje mu je na palac, kao levorukom na većini poluautomata. To je neki, eto mogu kažem, isto Fabermov potpis. Ono što je specifično kod njih, to ćemo malo kasnije govoriti kada dođemo do rasklapanja, to je to tribor, možemo i sada, tribor HP cev i HP čokovi. Uz nju se dobija 3 čoka i dobijaš se ključ za čokove, također ovaj ključ sa ovom plastičnim ovim umetkom da lepo to uvede u samu cev, odnosno u sam čok, sa ovim zubićima koji odvrću, znači zaista Italijani, nema im premca što se tiče dizajna i tog funkcionalnog dizajna, tako mogu da kažem. Ovdje na njoj je trenutno našrafljen, mislim, da, čok sa 4 crtice, iako oni u fabrici kažu da je to cilindar, nije to pravi cilindar, to je 1/4 čoka, pravi cilindar ima 5 crtica, to je 1/4 čoka, imamo polovinu čoka, 3 crtice, odnosno 3 zvezdice i on je ovdje kaže medium, i imamo ovdje pun čok sa jednom crticom ovdje, odnosno jednom zvezdicom i ovdje piše Extreme. 9 od 10. On ima veće suženje, taj pun čok, nego klasični puni čokovi kod drugih proizvođača. Veće suženje zato što jednostavno, kao što možda i već i znate, Faberm je jedini proizvođač u svetu koji pravi i na samoj pušci piše, na ovoj nalepnici, Steel Shot 100% full Faberm. Da možete da pucate čeličnu sačmu iz punog čoka. Kod većine proizvođača možda iz cilindra 1/4, možda i polovine, ali većina ne ni polovinu, nego brane pucanje čelične sačme, dok Faberm pucanje čelične sačme iz svih čokova čak iz ovog punog. Zato je on i onako sužen. Sama cev, taj tribor HP tehnika bušenja cevi, kao što sam već objašnjavao kada smo radili jedan Faberm podavno već, kako su oni na samom sajtu Faberma napisali kakve je to cevi čokovi, bukvalno veće suženje same cevi i samih čokova u odnosu na konkurenciju, kao kada pustite, tako je napisano na sajtu, evo provjerite ako mi ne verujete, kada pustite vodu da ide iz creva, kada vrh creva stisnete, voda baca dalje. Tako je napravljen i ovaj tribor HP cev kod Faberma i ovi HP čokovi. I kažemo, optimizovani su za korišćenje čelične sačme, jer u većini zemalja Evrope olovna je sačma već i zabranjena, tako da možete koristiti samo čeličnu sačmu. Što se tiče same puške, naravno cev je normalno čelična, aluminijumska glava ili ti erga legura aluminijuma, neka legura aluminijuma, sam štitnik obarača je od polimera i sam obarač je naravno čelični. Ovo je, opet kažem, trenutno na tržištu Srbije najjeftiniji Faberm i opet pogled toga što je najjeftiniji, fantastično je urađen od pakovanja do same izvedbe puške. Naravno, tu je kašika za punjenje patrona u magacin. Magacin hvata 2 plus 1, ne
piše nigde da može da se skine na sajtu, naravno. Ima gore na vrhu šrafić koji može da se odšrafi, verovatno je to graničnik, međutim nije ništa lako skidanje. Ukoliko želite, možete to uraditi, ali ne tek tako jednostavno, morate odšrafiti to. Nema potrebe u suštini, 2+1 je sasvim dovoljno, imate 3 patrona na raspolaganju kada ste pa pucali više. U jednom, u jednom pucanju, to je 1 ili 2 pucnje i to je to apsolutno. Elem, i ovaj uvodnik za same patrone napravljen odlično, odnosno dosta je širok, nisu oštre ivice, tako da nema mogućnosti čak ni da ogrebete prst, a i ovde razmak između samog početka tubularnog magacina i same kašike je dosta širok, ne može da vam se uhvati čak ni nokat, tako da su sve to mislili u Fabermu. Ajmo da vidimo sada posip u svojih čokova, pa da vidimo kako se rasklapa i kakav je mehanizam unutra. Probamo sada posip sačme i sva 3 čoka koje se dobiju uz ovu Fabermku L4S. U pitanju je, kao kod svakog Faberma, odnosno kao kod većine Faberma, 3-bor HP cev, kao što ste čuli i na samom stolu. I počinjemo sa, oružje je prazno, sa punim čokom, odnosno Extreme. To je u Fabermu, to je HP čok koji ima i veće suženje od punog, malo veće suženje od klasičnog punog čoka. I sva testiranja koje Faberm radi, on radi sa čeličnom sačmom, zato što je, kao što ste čuli na stolu, ove puške su svim čokovima pogodne za pucanje čelične sačme. Mi imamo olovnu, koja se većina puca ovde kod nas, zato pucamo olovnu, da vidimo kako će sa njom da bude posip, dok u inostranstvu većina je naravno čelične. U pitanju je Patron Sellier Belot SB Corona, odnosno SB Sellier Belot Corona. 32 grama je težina same sačme, a promer je 3,5 mm. Evo ga ovdje piše 3,5 mm. Tako da, idemo da 30 metara kao i uvek. Pucamo sva 3 čoka pa ćemo da uporedimo. Sada ćemo da prešrafimo, pa idemo dalje. Vidjeli ste da smo šrafili pola čoka, ista municija, isto sve. I sada našrafimo i, oni kažu cilindar, međutim 4 crtice, to je 1/4 čoka. I evo, oružje prazno. Kao što možete vidite, 4 crtice, nije 5, nije cilindar, nego je 1/4 čoka. To su bila 3 komada, 3 čoka, idemo da poređamo mete pa da uporedimo posipe. Imam ovde sve 3 mete i mogu da kažem jedno od najboljih posipa koje smo imali. Što se tiče punog čoka, definitivno najbolji posip koji smo imali do sada na kanalu. Pogledajte ovaj perfektan krug, van kruga dvojke imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuglica, sačme, sve u krugu 2 i centralni posip perfektan. Zatim imamo manje kuglica sa strane, ali veću grupisanost u centru sa polovinom čoka, kao što možete vidite. Manje sa strane, više su odletele sa strane ovako. Dobar je i on. I 1/4 opet perverzija. Manje kuglica u centru, pokrivenost cele mete i verovatno, evo ovdje možete, tamo senka lepo za pokazivanje, vidite po celoj meti i oko mete. Znači, 1/4 čoka, polovina čoka i pun. Po meni, ako hoćete nešto univerzalno, možete jedinačne projektile i sačmu, polovina čoka je sasvim korektna, ali čokovi rade savršeno. Ajmo dalje. Kako se rastavlja kao i svaki poluautomat, ali je malo specifičan. Zašto specifičan? Pa zato što, naravno, provjerimo prvo da li je oružje prazno. Imamo gore, spustimo ovdje na nogu, imamo ovaj čep, klasičan čep za odvrtanje. Međutim, kada njega odvrtite, on se ne skida skroz sa potkundaka, već kako ste ga odvrtili, on tu ostaje. Ne može da se skine. Zatim imamo ovaj ovdje čep, koji odvrtimo i njega do kraja. Evo ovo što sam pričao, možda možete da vidite ovdje,
ima taj šrafić, verovatno je ovo neki vid graničnika, nisam siguran, možda se odvrti pa da se vidi, ali opet kažem i 2+1 je sasvim dovoljno, jer to je merka u svim zemljama Evropske unije. Kada smo odvrtili to, sve što treba sada da uradimo je da izvadimo samu cev i evo ga ovde gasni cilindar i to je to. Sada možete naravno sve ovo rastaviti, podići, nema potrebe za neko osnovno čišćenje za zadržavanje. Ovde imamo komoru, kao što možete da vidite. Gasni cilindar je to i ovde imamo gasni klip koji je već poprilično prljav. Evo ja sam umazao ruke zato što smo pucali dosta danas sa ovom Fabermkom. To naravno sve očistite, podmažete, ne previše ovde ulja, vrlo blago. Naprskate na krpu i obrišete, nema potrebe više. Kada ste sve to očistili, naravno, da li možete da vidite, evo pucali smo Sellier Bellot, da li možete da vidite koliko je cev čista? Neverovatno. Kao da smo spalili jedan patron. Znači, nema potrebe za čišćenje. Elem, kada ste sve očistili, podmazali, sve vraćamo naravno onako kako je bilo. Vratimo prvo gasni, kako to nema nikakvog lufta, gledajte kako fantastično radi. Vratimo cev, malo povučemo zatvarač na dole, da bi cev mogla inicijalno da uđe. Stavimo, pridržimo dok ne zašrafimo ovaj čep. Ne možete da pretegnete, ima on svoj graničnik. Evo ga. Vratimo potkundak. I potkundak sad nešto, vidite, ne može da uđe na svoje mesto. Vidite. Međutim, tako i treba. Zašto? Zato što zatezanjem ovog šrafa, evo pratite ovo dole, ja zatežem gore šraf, on ga privuče taman tako kako treba. I to je to. Nemamo nigde oštrih ivica, sve je perfektno uklopljeno i naravno sada je puška spremna za dalje pucanje ili za odlaganje. A da vidimo koja je silina okidanja. Ajde da mogu da pogodim. Okidanje, pa nije ni dvostepeno, ni jednostepeno. Malo pođe obarač nazad. Tu je negdje oko 1,5 kg otprilike. Ajde sad da vidimo da li sam u pravu. Klasično za sačmaricu i ne treba da bude lakše. 1,9 kg. Ok, to je sasvim u granicama, ali pogrešio sam za 400 grama. Ajmo još jednom. 1,827 kg. To je to. To je to, ali opet, veoma je lepo okidanje, bez nekih zidova, zato me malo i prevarilo za tih 400 grama. Vrlo malo pođe obarač nazad, kao što možete vidite, i odmah dolazi do okidanja. Pošto je ovo poluautomat, bitan je reset, sam reset je tu. Nije previše kratak, zbog lova sa rukavicama, ima dovoljno mesta u štitniku obarača za rukavice, sasvim korektno. Evo, pri kraju smo sezone lubenica, što bi rekli braća Romi, još malo pa nestalo. Elem, 32 grama, Baskeri Pelagri, Black Shock i lubenica. Majku ti tvoju. Evo ga i čika Nemča iz Green Sporta koji je doneo ovo, smeje se iza kamere, možete ga i čuli. Ide usporeni snimak. I evo, nakon današnjeg druženja sa L4S modelom, pravom italijanskom poluautomatskom sačmaricom, vidjeli ste i vi da jednostavno funkcioniše bez ikakvog problema. Sačmarica na sistemu pozemice gasova u moru inercionih sačmarica, koja je funkcionisala, pucali smo danas Baskeri Pelagri, Baskeri Pelagri, Black Shock jedinačne projektile i naravno šta smo najviše pucali to je bio Sellier Bellot Corona, ono je 3,5 mm sačme. Ono šta je perfektno kod ove sačmarice to je posip sa svim čokovima. Znači pun čok ne može perfektnije da bude. Polovina čoka odlična, 1/4 čoka takođe perfektna. Funkcionisala je bez ikakvog štucanja, bez ikakvog problema. Okidanje
odlično, sam sistem sačmarice, sve je funkcionisalo odlično. Ono što je najzanimljivije kod ove sačmarice, to je njena cena. Za italijansku sačmaricu, odnosno i sačmaricu 100% proizvedenu u Italiji, Fabarm, šta više, njena cena je 129.990 dinara. Zaista povoljna cena za jednu 100% italijansku sačmaricu, italijanski poluautomat. Da li vredi vašeg novca? Vidjeli ste danas na testiranju, perfektna ergonomija, odličan posip, dobra preciznost injačnim projektilima, jednostavno kompletan paket ove Fabarmke L4S. Naravno, dok ja sve ovo pričam, vi vidite upravo gde možete to nabaviti kod distributera Fabarma, a to je Green Sport, njihove adresove prezentacije i brojeve telefona vidite i vidjeli ste upravo na ekranu. Tako da topla preporuka za Fabarmku, pogotovo je model L4S koji ne košta puno, a daje mnogo. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržati preko PayPal i Patreona, čije linkove možete naći u opisu ovog videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube-u, podijelite video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima, a mi se sa nekim novim zanimljivim oružjem vidimo sljedeći put.